Draga Lana, ponosna sam što sam bila tvoja učiteljica. Hvala ti na trenucima koje smo dijelile. Budi vrijedna, marljivo uči, budi ustrajna. S poštovanjem se odnosi prema svemu što te okružuje. Tako ćeš uspjeti. I upamti da nije potrebno vikati da bi te drugi čuli. Učiteljica Vesna. Svakome sam osobno svojom rukom napisala ono što ja njima kao ili njemu, njoj želim poručiti, što reći na kraju svega ovoga. Kako bi ti opisao Vesnu? Ovdje sam došla prije 25 godina na zamjenu za hrvatski jezik na mjesec dana. Je to ispostavilo se da sam ostala 25 godina ovdje. Na početku, kad sam počela raditi, nije bio omjer učenika Roma takav kao što je danas. Danas u razrednoj nastavi praktički imamo 90% Roma. Prvo onda krene onako općenito mišljenje koje vas obuzme od početka. Aha, to su Romi, oni su takvi i takvi, oni vole piti, vole se svađati, nemaju ovo, oni to ne mogu, oni to neće. Naša učiteljica Vesna Prevač je dobra prema nama, pristojna je ona. Voli se družiti s nama i voli nas ponekad malo zreti. Ono što je meni važno, da se oni osjećaju dobro, da budu zadovoljni sami sa sobom, da svaki uspjeh koji naprave znaju cijeniti. Ono što je meni cilj u razredu, najprije kad ja krenem sa svojim prvim razredom, onda je to stvaranje zajednice. Zašto zajednice? Zbog toga što će oni danas sutra biti članovi društva koji će svaki kao individua doprinijeti toj zajednici u kojoj žive. Ako će znati doprinijeti zajednici koju smo mi stvorili od prvog razreda, onda će to znati i preslikati kasnije kad budu odrasli. Zašto krug? Zbog toga jer smo zajednice. Znači počinjemo kao zajednica, vidimo jedni, uvažavamo, vidimo se, čujemo se, kažemo novosti. Često znamo u krugu raditi nekakve aktivnosti koje su nam važne za nastavu. Da li ćemo, ne znam, možda istraživanja nekakva, da li ćemo dijeliti obaveze koje imamo. Znači taj krug može trajati od 5 minuta do 15 minuta recimo ili 20 minuta, ovisno što nam je treba taj dan. Isto kao i kod odraslih možete primijetiti ako počnete s nekakvim aktivnostima zajedničkima, onda dobivate zajednicu. Vi počete živjeti svi najbolje. Ja tebi, Nino. Dobro jutro, prijatelji! Mi ćemo danas iz prirode i društva malo putovati. Rekli ste da ja volim putovati. Pa ćemo malo putovati po našoj domovini. Radit ćete i u grupama, sve ćemo se poslije dogovoriti, s time da ćemo se prvo poigrati. Jutarnji sastanak ima 3 segmenta, to je pozdravljanje, dijeljenje novosti i igra za opuštanje. I to je rutina, a rutina je jako važna za učenje. Volim čokoladu. Naravno, jako. Pravila, rutine koje se stalno ponavljaju u razredu, dijete usvaja i to mu je nekakva ajmo reći, stepenica za daljnje funkcioniranje. Tako da
poštuje druge, a i da on bude uvažen kao takav. Bravo za vas. Nemoj se šaliti, Leonardo. Pristup usmjeren na dijete omogućava tu nekakvu bliskost između, ne kažem da ovdje nema u klasičnoj nastavi, ali ako si vi zamislite samo fizički učionicu gdje su klupe složene jedna za drugom, dijete jedan drugome ne gledaju u lice nego gledaju u potiljak, znači kontakta u biti nema. Ono što je važno kad i ja njih učim i u krugu i u svemu kontakt očima. Primijeti me, ja sam tu, to je jako važno jer svi mi volimo biti primijećeni i doći do izražaja. A kad se oni gledaju ovako jedan iza drugoga sjede, onda baš nekakve zajednice, bojim se da nema. Ili puno teže se stvara. Jako mi je važno da oni nauče od početka poštivati jedni druge, uvažavati se, razgovarati, rješavati sukobe na miran način, razgovorom i tome slično. Znači, prvo stvaramo zajednicu. Nakon toga u suradničkom učenju ili u radu u skupini oni uče na koji način surađivati, kako poštivati tuđe mišljenje, kako se izboriti za svoje stavove. Znači, opet je komunikacija i komunikacijske vještine u pitanju koje ih opet pripremaju za neke kasnije aktivnosti. Znači, u svakom danu svako dijete u mom razredu je viđeno. Da li kroz nekakvu aktivnost, da li kroz rad u paru, da li kroz suradničko učenje, da li mora pročitati individualno nešto. Ali ne desi se nijedan dan, a da svako dijete ne bude imenom prozvano, došlo, reklo nešto. Znači, jer u stvari ono što sam naučila kroz sve ove godine, ako vi neko dijete ne spomenete cijeli dan njega kao da nije bilo u učionici, a to bude za dijete strašno. Prije nisam bila tako vrijedna kako sam i sada. Učim, pišem, čitam. Rado volim čitati i plesati. Volim slušati moju srcu Vesnu kada nešto priča na satu. Pa volim se javiti jako. Dobro, da zna da ste mu poruka. Prsti, koljena, glava, ramena, oči, ustanost. Prsti, koljena, glava, ramena, oči, ustanost. Prsti, koljena, glava, ramena, oči, ustanost. A ono što mi ovdje radimo da stvaramo tu zajednicu roditelja i djeteta kod kuće gdje roditelj shvaća da je on jako važan u odgoju i obrazovanju svojeg djeteta, bez obzira na vlastite sposobnosti i vlastito obrazovanje. Radionica za roditelje, evo sad već 4. godinu se održava u našoj školi, to u stvari znači da mi roditelje predškolaca zajedno s njima u biti radimo na razvijanju predmatematičkih i predčitačkih vještina, način na koji mogu oni doma s djecom raditi. A mi se kao učitelji nikad nismo pitali, kako to roditelj kod kuće rješava kada dijete, ne želi se odazvati kad ga zove, kad ne želi jesti, da li želi ići ili ide na vrijeme spavati i tako te nekakve stvari koje se kod kuće dešavaju. A isto tako roditelji uče rutine i način na koji se radi u školi, jer prije im je škola bila velika nepoznanica. Tek sad shvaćam što sam sve propustio. I kako bi meni lakše bilo da je prema meni neko tako postupao dok sam bio mlađi. Dok sam bio pred školom i u školi. Meni roditelji nisu dopustili da učim ne znam kako, prostor za učenje, to mi je bilo najteže što nisam kod kuće imao. Nisam imao mogućnosti financijske školovati se dalje. I naša djeca sada, mogućnosti što ima, mi to nikad u životu prije nismo imali. Evo da se predstavim, ja sam Ugo Polšoš, koji sam polazim malu školu. Po ovoj radionici, pa sam odlučio mjesto njega i budem zajedno učiti s njim, proučavao sliku koju smo danas dobili, taj crtež. I ja sam sad u svojim mislima počeo sa jednom pričom prema toj slici. Evo, pročitat ću vam. I najviše on ovaj dješnjak. Stalo začuđen i pošao po svoju braću i sestre i majku. Uzevši sa sobom lešnjak i pošao zajedno u skupini do njihove.
Mislim da čovjek ne može raditi u okolini koja ga ne nadahnjuje i gdje se on osjeća isključeno. Ja volim biti uključena isto kao i moja djeca. Puno je vremena. Ponekad je teško. Ponekad si čovjek misli šta mi to treba u životu. Kao i u svakom poslu. Dođe i prođe. Poslije opet nađeš nekakvu poruku od djeteta, zagrljaj, pa dođem u školu, pa onda ne samo moji ovi mali, prvi, drugi razred, pa daj da te zagrlim, pa gdje si tako dugo bila? Što ćete više? Neprocjenjivo. Stavljam pred njih izazove, stalno. Pronađi gdje ćeš to pročitati, pronađi gdje ćeš to naučiti, gdje bi to mogao saznati, koga ćeš pitati. Znači, ne nekakva gotova rješenja, nego ih naprosto stavljam stalno u situaciju da oni istražuju, da oni traže taj put učenja. Jesu živahni oni zbog toga i glasni i izgovaraju svoja mišljenja. Niko u razredu nije tiho i ne skriva se, dosta su otvoreni. A dizanje ruke je rutina gdje smo se mi odmah dogovorili. Može to biti zvonac, zvončić kojega oni čuju, znači zvuk koji nam je znak, ja vas nešto trebam. Sad moramo prekinuti raditi ono što radimo, jer vam imam nešto za reći. Želimo ili promijeniti aktivnost, ili nemamo vremena pa moramo to prolongirati za nešto dalje. Znači, znak da se prestane raditi ono što se radi. Od početka ide polako, nije to od danas. To je rutina koja se stvara godinama. Nikako ne vika, jer vikom ne dobivate ništa. Oni inače su vrlo glasni prilikom međusobne komunikacije, a onda da ja još vičem, onda svi samo vičemo. Ovo mislim da je puno bolji način gdje vi možete dobiti pozornost djece kad ju trebate. Uspješnost zadatka ovisi o tome kako članovi grupe međusobno surađuju. Kako podijele među sobom zadatke, da li svako je doprinio tome da zadatak bude gotov. Učilice isprave nam je dobro počelo, ali je to sve Sandi i Mani ukvarilo. Zašto je prestala suradnja? Učilice Mani je nešto želio crtati, a nije mogao jer nismo imali o čemu. Aha, bitan je dogovor. Razgovaramo o problemima puno, međusobno razgovaramo i pokušavamo poboljšati načine na koji ćemo riješiti probleme i sukobe cijelo vrijeme od prvog razreda, ali u principu način rada se više temelji na poticaju, na pohvali, na nagradi. Jer ako krenete samo razgovarati o problemima, onda ćete dobiti takvu sliku. Ovo mislim da ako se okrenemo k dobrome i ono što dobro radimo, da ćemo to onda moći produbiti, proširiti, da će biti bolje. Svako dijete je različito, a individualizacija znači da vi prilagodite način rada tako da dijete što lakše usvoji sadržaje koje mora. Onda znam pripremiti sličice, znam auditivni za one koji će lakše upamtiti riječi koje se izgovaraju. Neko će se izraziti riječima, drugi će se izraziti crtežom. Nekome trebaju konkretni materijali, znači nekakve kockice ili nešto slično da bi naučili nešto. I važno vam je da svako dijete dođe do nekakvog svog maksimuma. Da li je to ocjenom do 3, do 4, do 5, to ovisi o svakome djetetu. Bili smo u posjetu kod Dragutina Ignaca. On svira violinu. Njegov sastav zove se Crne strele. Oni sviraju više od 20 godina. Tu se onda uklapa ovo pristup usmjeren na dijete fantastično, zbog toga što on omogućava svakom djetetu da napreduje prema vlastitim sposobnostima, znači vlastitim korakom. I vi to uvažavate. Draga učiteljica Vesna Pernić, ja vas preklinjem ako biste mogli mi naći na internetu o Maksimilijanu Vrhovcu. Ne bih vas gnjavila s time, ali nemam internet, niti nemam od koga to zamoliti. Molim vas ko Boga da mi pomozite. Nemojte mi iznevjeriti. Biću vam zahvalna do kraja svog života. Očekujem odgovor preko moje sestre Lorene. Molim vas, imam velike planove za srednju školu.
i upoznati drugačiji život izvan moje škole i mog doma. Želim biti neko i nešto u svom životu. Vaša učenica omiljena Klaudija Ožoš, 8. B razred. Svako dijete ide u srednju školu koja je završila 8. razred. I za razliku od prijašnjih godina gdje ste na kraju 8. razreda imali jednog romskog učenika koja je završila 8. razred. Kad bi narasla, ja bih željela da budem slačičarnica, kao da prodam kolače. Kuvarica. Maserka. Na kraju školske godine miješaju se osjećaj od ponosa, onako malo sjete. Ipak je još jedan kraj došao, iako još uvijek nemamo osjećaj da će danas to sve skupa završiti. Zajednica je napravljena, stvorena zajednica. Sad bi je samo trebalo nadograđivati. Bojim se, ako se neće nadograđivati, da neće opstati.